Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ariko kandi ngize nti Data wa twese uri mu ijuru, icyo ushaka gikorwe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo nk'uko gikorwa mu ijuru. Ntago naba nibeshye bigendanye n'ibiturika bikomeje kumvikana kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakunzi ba Isimbi Ryacu TV murabyumvishe, ntangiye nsenga bigendanye n'umunsi turiho. Turi ku cyumweru tariki ya 14 ukwezi n'ukwa mbere umwaka wa 2024. Twinjiye mu makuru akomeye cyane harimo kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravugwa ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirimo gushinza umutwe wa M23 kugaba ibitero bikomeye cyane